Ikaze kuri mwese nizere ko mumeze neza. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Iyi ni ibyasohotse mu binyamakuru tugiye kubagezaho bibaha ishusho y'umunsi. Turagenda hirya no hino ku isi, dukore hirya no hino kugira ngo uyu munsi utangire ufite amakuru yose ukeneye kugira ngo umenye ukuntu umunsi wawe utwara. Reka duhere kuri iyi nkuru idasanzwe ivuga ko umukinnyi yajyanywe muri moruke ari muzima. Ibyakurikiyeho nabyo biratangaje. Umuryango akadomo rwa ni ikinyamakuru cyandikira kuri internet kiravuga iby'uyu mukinnyi wajyanywe muri moruke ari muzima. Umukinnyi Katsina wa Katsina United yo muri shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Nigeria witwa Ozol Chinedu yaguye mu kibuga ajyanwa kwa muganga, bemeza ko yapfuye, hanyuma ajyanwa mu buruhukiro cyangwa se mu morgue, gusa nyuma biza kugaragara ko ari muzima. Mu masaha ya mu gitondo cyo kuwa kabiri muri iki cyumweru turimo tariki ya 11 Kanama 2026 nibwo Katsina United yakinnye na Niger Tornadoes Football Club mu mukino wa gicuti wo kwitegura umwaka w'umukino wa 2026-2027. Muri uyu mukino haje kuba ikibazo aho myugariro ukina mu ruhande rw'iburyo muri Katsina United Ozol Chinedu yaje kugira ikibazo akitura hasi, bigasaba ko imbangukiragutabara imwihutana kwa muganga. Akigezwa mu bitaro bya K Specialist Hospital, ikipe yemeje ko uyu mukinnyi w'imyaka 27 yapfuye kuko yari yajyanwe muri morgue. Amakuru ya hafi y'umuryango we yatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Nigeria byavuze ko igihe yari yagerejwe muri morgue basubiye kumureba asa n'unyeganyeza ukuboko, basuzumye neza basanga aracyari muzima. Ozol Chinedu wari umukinnyi mushya muri Katsina United mubo yongeyemo muri uyu mwaka, bahise bamushyira mu bitaro ndetse bamushyiramo n'ibyuma bimwongerera umwuka. Mbere y'uko rero ajya muri iyi kipe yari asanzwe akinira Kano Pillars FC. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Gatsibo yicishije abana b'umuti w'imbeba nawe ariyahura kubera ifuhe. Ikinyamakuru igihe akadomo.com kiravuga ko umugore w'imyaka 36 wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura yahaye abana be babiri umuti w'imbeba, nawe arangije arawunywa, bose barapfa. Bikekwa ko yabitewe no gufuhira umugabo we wari usigaye afitanye umubano wihariye n'undi mukobwa. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 11 Kanama 2026 mu mudugudu wa Kamatamo mu kagari ka Mamfu mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo. Uyu mugore wiyahuye yari afite imyaka 36 mu gihe abana be, umwe w'umukobwa yari afite imyaka 9, undi w'umuhungu akaba yari afite imyaka 4. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Rudasingwa Michael yabwiye igihe ko batabajwe n'umugabo w'uyu mugore nyuma yo gusanga umugore we n'abana be babiri bapfuye. Ati umugabo w'umugore yari asanzwe n'umucuruzi mu isantere. Umugore we rero we yaramenyerewe kumugemurira ibiryo bya nijoro. Nijoro rero umugabo we yabonye amasaha amuzaniraho ibiryo ageze, hanyuma ntiyabizana. Ahamagaye kuri telefone ntihagira umufata. Byaje rero kurangira atashye, ageze mu rugo asanga umurambo w'umugore we ndetse n'imirambo ibiri y'abana be, hanyuma ahita atangira gutabaza. Gitifu Rudasingwa yakomeje avuga ko abaturage n'abayobozi mu nzego zitandukanye bagiye muri iryo joro baza kubona urwandiko uwo mugore yasize yanditse rugaragaza ko uwo mugabo we yari asigaye agirana umubano wihariye n'undi mukobwa. Bakaba rero biri mu byamunaniye kwiyakira, hanyuma ahitamo kwiyahura we n'abana be. Umuyobozi rero yavuze ko uwo mukobwa wavuzwe muri iyo baruwa ndetse n'umugabo wa nyakwigendera bahise batabwa muri yombi kugira ngo hakorwe iperereza kuri uwo mubano wihariye bari bafitanye watumye umugore yiyahura hanyuma akahura n'abana be. Reka rero bari kubyita. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abayobozi batatu b'i Karongi bafungiye gucuruza inzoga z'ibyuma. Ikinyamakuru cya akadomo.com kiravuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko abayobozi batatu bamaze gutabwa muri yombi bazira gucuruza inzoga z'ibyuma nyuma y'aho leta ifashe icyemezo cyo kubikura ku isoko kuko byangizaga ubuzima bw'abaturage. Abafashwe barimo umuyobozi w'umudugudu wo mu murenge wa Murundi, Vice Perezida w'inama njyanama y'akagari ka Rutabi na Sedo w'akagari ka Kavumu, twombi two mu murenge wa Tumba. Byatangajwe mu gihe akarere ka Karongi ku itariki ya 12 Kanama 2026 mu kuvuga ejo hashize bari mu gikorwa cyo kumena inzoga n'urwagwa byakusanyijwe mu mirenge 13 igize akarere ka Karongi. Inzoga zamenwe ni litiro 2152 zirimo Cognac, Kiwin, Ingufu Gin, Rock Gin, African Gin n'urwagwa rwitwa Umuziburo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Inzoga bari kuzimena ariko kwere. Hanyuma ikigo cy'ubugenzuzi cya Kenya kivuga ko inzoga 5 zaho zahagaritswe n'u Rwanda zitujuje ubuziranenge. Ikinyamakuru BBC.com kiravuga ko ikigo cya Kenya gitsura ubuziranenge bw'ibicuruzwa KEBS cyatangaje ko ubwoko butanu bw'inzoga zo muri icyo gihugu bwahagaritswe by'agateganyo n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa Rwanda FDA
bwujuje ibisabwa bijyanye n'ubuziranenge n'umutekano kandi bugikurikiza amabwiriza ya Kenya n'ay'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Mu itangazo KABS yashyize ku rubuga rwa X ku wa 11 Kanama 2026 yavuze ko yabonye itangazo rya Rwanda FDA ryo ku wa 5 Kanama 2026, ariko ishimangira ko abaguzi n'abafatanyabikorwa mu bucuruzi ndetse n'abaturage muri rusange babwirwa ko ibyo binyobwa byanyuze mu igenzura rikomeye mbere yo kujya ku isoko. KABS yavuze ko ibyo bicuruzwa byakorewe isuzuma ryimbitse binyuze mu kugenzura niba byubahiriza ibisabwa n'amategeko, igenzura ry'ibicuruzwa ku isoko, igenzura ry'inganda ndetse n'ibizamini bya laboratoire. Mu itangazo ryayo yagize iti ibicuruzwa bifite ibimenyetso byemewe bigaragaza ko byujuje ubuziranenge kandi bikomeje kubahiriza ibisabwa mu bijyanye n'ireme, umutekano ndetse n'amakuru agomba kuba ku birango byayo, ibyo bita labeling. Ubwoko bw'inzoga bwafatiwe iki cyemezo ni Kenya Gin ikorwa na London Distillers Kenya Limited, Safari Gin ikorwa na London Distillers Kenya Limited, Avalon Portable Spirit ikorwa na Zeng Hong Limited, Sweet Berry Portable Spirit ikorwa na Zeng Hong Limited ndetse na Gilbey's Gin ikorwa na Kenya Breweries Limited. KEBS yavuze ko izi nzoga zemejwe hashingiwe ku bipimo ngenderwaho by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bigenga inzoga zo mu bwoko bwa gin, vodka n'ibindi binyobwa. Ibyo bipimo ngenderwaho bikubiyemo ibisabwa birimo ingano ya alcohol, igipimo cya methanol cyemewe, ibindi binyabutabire bishobora kugira ingaruka ku buzima, icyo bipfunyikwamo, uko bishyirwaho ibirango ndetse n'umutekano w'ababikoresha. Nyuma y'itangazo rya Rwanda FDA, KEBS yavuze ko yahise itangiza isuzuma ryuzuye ryibanze ku nyandiko z'ibyemezo by'ubuziranenge, raporo z'igenzura ry'ireme, ibisubizo byo kugenzura ibicuruzwa biri ku isoko, igenzura ryakorewe mu nganda ndetse n'ibizamini bya laboratoire. Mu Rwanda, mu biganiro bitandukanye byanyuze ahanini mu bitangazamakuru bya leta, abategetsi bumvikanye bavuga ko hari inganda z'imbere mu gihugu zakoraga zifite icyemezo cy'ubuziranenge ariko ku ruhande zigakora binyuranyije n'amategeko mu rwego rwo gushakisha inyungu z'umurengera. Uretse gusa kuba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko urubyiruko rusaga 90% by'aba barufungiye mu bigo by'inzererezi baba barabaswe n'ibi binyobwa cyangwa n'ibindi binyobwa, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavuze ko leta idafite umugambi wo kubuza abantu kwenga inzoga gakondo zizwi nk'urwagwa ndetse n'ikigage. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. U Rwanda ruraca inzoga, Kenya ikavuga ko zujuje ubuziranenge. Nanone muri Colombia umugore yakuwe mu byasenyutse ari muzima nyuma y'amasaha 36 habaye umutingito. Inkuru ya BBC ivuga ko umugore w'imyaka 32 wari waheze munsi y'ibyasenyutse akahamara amasaha 36 nyuma y'umutingito w'isi wo ku gipimo cya 7.4 wagejeje burengerazuba wari wabaye mu burengerazuba bwa Colombia. Yatabaye we nyuma y'ayo masaha yose akorwamo ari muzima. Daniela Largo yakuwe munsi y'inyubako yahirimye mu mujyi wa Pereira nyuma y'igikorwa cy'ubutabazi cyamaze amasaha 10. Abazimya umuriro bashyize bashobora kumugeraho binyuze mu muyoboro bacukuye munsi y'ibisate bine by'isima yari yaraheze munsi yabyo. Imibare itangazwa na leta igaragaza ko abantu nibura 188 bishwe n'uwo mutingito w'isi, mu gihe abandi bantu babarirwa muri magana bakiri ahantu abantu badashobora kugera cyangwa se baburi birengeye muri andi magambo. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, iyo ni ibyasohotse mu binyamakuru. Messi avuga ko atazi neza niba azakina igihe kirekire cyane nyuma y'urupfu rwa se. Lionel Messi yavuze ko atazi neza niba hari igihe kirekire azakomeza gukina umupira w'amaguru. Mu butumwa bwuzuye mutima yatangaje mu guha icyubahiro se wapfuye. George, se wa Messi, yapfuye mu cyumweru gishize nyuma y'uburwayi yari amaranye igihe kirekire, akaba yari afite imyaka 68. George niwe waharaniraga cyangwa se wabanaga na Messi mu nyungu ze zibijyanye n'ibyo akina mu mupira w'amaguru, ariko nanone ibijyanye n'ubucuruzi bwawo. Ibyo rero akaba yarabikoreye umuhungu we kuva afite imyaka 14 kugeza abaye umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru b'ibihangange ku isi. Messi rero imyaka 39 yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati sinzi niba ngiye gukomeza ntari kumwe nawe, sinzi ukuntu nakomeza, najyaga nkina umupira w'amaguru gutyo gusa, none ubu rwose sinzi neza niba nzakomeza kubikora igihe kirekire. Wakomeje kumbi iruhande kuva mu ntangiriro, hari hasigaye gato cyane kugeza ku musozo. Kuki utashoboye kurindira gato cyane kugira ngo byose tuzabirangizanye? Uyu ni Messi. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, n'ibindi byasohotse mu binyamakuru. Zimbabwe abantu nibura 44 bapfuye ubwo ubwato bwarohamaga mu kiyaga cya Kariba. Ikinyamakuru BBC kiravuga ko polisi ya Zimbabwe ivuga ko abantu nibura 44 bapfuye nyuma y'uko ku wa kabiri ubwato burohamye mu kiyaga cya Kariba cyo muri icyo gihugu. Ubwo bwato bwari bufite ubushobozi bwo gutwara abagenzi 90 hamwe n'ababutwaye 5, ariko umutegetsi wo muri icyo kiyaga yatangaje ko abantu 120 barimo abana 12 aribo bari muri ubwo bwato. Polisi yongeyeho ko ubwo bwato bwakubiswe n'umuraba ukaze nuko
burabihinduka. Amashusho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga za murandasi uko bigaragara yerekana igice cy'umunsi cy'ubwo bwato kirimo kureremba mu mazi. Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yatangaje ibihe by'amage mu gihugu mu gihe ibikorwa byo gushakisha no gutabara bikajije mu burego. Kugeza ubu abantu 77 nibo bamaze gutabarwa. Ikiyaga cya Kariba gikora ku mupaka Zimbabwe ihana n'imbibi na Zambia, kikaba ari kimwe mu biyaga binini cyane by'amazi ku isi byakozwe na muntu. Kikaba cyifashishwa mu ngendo zo mu mazi no mu burobyi, ndetse kikaba ari ingenzi cyane ku rugomero rw'amashanyarazi ibyo bihugu byombi bihuriramo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umuyobozi wa Ferwafa yatawe muri yombi ashinjwa gutanga sheke itazigamiye. BBC iravuga ko inkuru yitabwa muri yombi ry'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yamenyekanye mu ijoro ryakeye icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje aya makuru ruvuga ko Shema Fabrice yatawe muri yombi ashinjwa gutanga sheke itazigamiye. Gusa nta makuru arambuye yatanzwe kuri iyo sheke, niba ariye ku giti cye cyangwa se niba ifitanye isano n'ishyirahamwe yayoboraga. RIB yavuze ko igikora iperereza ku bindi byaha bishobora kuba bifitanye isano n'iyo sheki. Ifungwa ry'umukuru wa Ferwafa rije nyuma y'iminsi yari ishize iri shyirahamwe risa n'irishyamiranye n'ikipe ya APRFC y'igisirikare cy'u Rwanda. Iyi kipe ishinja Ferwafa gufata ibyemezo biyirenganya, ndetse ikaba iherutse gutangaza ko itazitabira irushanwa ry'igikombe kiruta ibindi cya Super Cup nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bimwe byo mu Rwanda bisubiramo amagambo yo mu ibaruwa bivugwa ko APR yandikiye Ferwafa. BBC ntiyashoboye kubona cyangwa se kugenzura mu buryo bwigenga ibyo muri iyo baruwa bivuga. Ubusanzwe iki gikombe cya Super Cup gikinirwa n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona n'iyatwaye igikombe cy'amahoro. APRFC ivuga ko itakwemera gukina iki gikombe mu isura nshya y'amakipe ane, mu gihe ubusanzwe iki gikombe cyakinirwaga n'amakipe abiri. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda atawe muri yombi kandi ataramara igihe ku buyobozi bw'iryo shyirahamwe kuko yatowe mu mpera z'ukwezi kwa munani k'umwaka ushize. Uyu afunzwe akurikira undi mukozi mukuru wo muri iri shyirahamwe nawe watawe muri yombi ku mpamvu zavuzwe ko zifitanye isano n'imicungire mibi y'umutungo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umubare w'urubyiruko rudafite akazi ku isi ukomeje kwiyongera. AI ishobora gutuma birushaho kugorana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku murimo ILO yatangaje ko ubushomeri mu rubyiruko ku isi bwiyongereye mu mwaka wa 2025 bitewe n'ubukungu bwa dindiye, amakimbirane ya politike hagati y'ibihugu, ndetse n'umuvuduko muke mu guhanga imirimo mishya nk'uko tubikesha ikinyamakuru Reuters. ILO yabitangaje kuri uyu wa gatatu, inaburira ko ubwenge buhangano cyangwa se AI bushobora kurushaho kongera ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Raporo nshya ya ILO igaragaza ko igipimo cy'ubushomeri mu rubyiruko uri hagati y'imyaka 15 na 24 cyageze kuri 12.4% mu mwaka wa 2025 kivuye kuri 12.3% mu wa 2023. Ibyo bivuze ko ku rwego rw'isi yose urubyiruko rugera kuri miliyoni 67 rudafite akazi. ILO yavuze ko uku kwiyongera gusubiza inyuma y'intambwe zari zimaze guterwa nyuma y'icyorezo cya COVID-19, kandi bigaragaza ko habaye igabanuka ry'imirimo ihari ndetse n'ubwiza bw'imirimo urubyiruko rubasha kubona. ILO yavuze ko umubare w'urubyiruko rudakora, rutiga cyangwa rutari mu mahugurwa nawe wazamutse kugera kuri 20%, bingana n'abarenga miliyoni 257. Raporo igaragaza ko ibihugu by'Abarabu ari byo bifite umubare munini w'urubyiruko rudafite akazi, aho ugeze kuri 26.2%, bigakurikirwa na Afurika y'Amajyaruguru ifite 22.6%. ILO yanagaragaje kandi ko imirimo isaba ubumenyi buri bwo hagati iri kugenda igabanuka. Muri yo harimo iy'ubwanditsi, iy'ubunyamabanga, ubuyobozi, ubucuruzi ndetse no mu nganda. Iyi mirimo nayo yakundaga guha amahirwe urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye na za kaminuza, bityo bagakora kwifaranga. ILO inavuga ko iki kibazo gishobora kurushaho gukomera kuko AI ikomeza guhindura uburyo akazi gakorwamo. Ku rundi ruhande, imirimo isaba ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru cyane cyane ibijyanye n'ubumenyi n'ubushakashatsi cyangwa se science, ubwubatsi, engineering, ubuvuzi n'ikoranabuhanga mu itumanaho IT ikomeje kwiyongera mu bihugu byinshi.
mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere urubyiruko rwinshi ntirushobora kwihanganira kumara igihe kirekire rudafite akazi. Kubera iyo mpamvu rero benshi bahitamo gukora imirimo idafite umutekano cyangwa se uburenganzira bwuzuye. Hafi 9 mu 10 by'urubyiruko rukora mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buciriritse rukora imirimo itanditse mu buryo bwemewe n'amategeko, bityo ntirubone uburinzi buhagije mu kazi ndetse n'ubwiteganyirize bw'abakozi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abajejwe abimukira muri Amerika bashobora vuba guhabwa udufukantoki turimwo umuyaga nkuba. Iyi ni inkuru ya BBC. Ibinyamakuru vyo muri leta zunze ubumwe za Amerika bitangaza ko abakozi b'igisata kijejwe abimukira n'abinjira ndetse n'abasohoka ICE bashobora vuba guhabwa udupfukantoki turimwo umuyaga nkuba ufata kandi ukababaza. Nk'uko biri kwandikwa kandi bikaba byaranditswe n'ubushikiranganzi bw'umutekano w'imbere mu gihugu, ICE irategura kugura ibihumbi by'utudufukantoki turimo umuyaga nkuba. Abantu muzi Kirundi mumbwire niba ndi kugisoma neza. Ikompanyi ikora utudufukantoki ivuga ko dushizwemo umuyaga nkuba bishobora gufasha umukozi wa ICE gutuma umuntu yemera ivyo asabwa mu masegonda make gusa. Ibikoresho nk'ibi bimaze gukoreshwa mu mabohero amwe n'amwe mu nzego z'igipolisi muri Amerika. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaje amakenga n'impungenge zikomeye kuri uwo mugambi mu gihe aba bakozi ba ICE basanzwe bagirizwa gukoresha ingufu z'umurengera kenshi kandi ntibanakurikiranwe uko bikwiriye. Ngira ngo hari n'inkuru hari video iri hano yatambutse y'ibintu biri kuba kubimukira barengeje visa cyangwa bafite ibindi bibazo ku bibuga by'indege. Muze kuyireba muraza kubona aba bakozi ba ICE ukuntu bafata abantu ni bunyamaswa. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Korea ya ruguru yarashe igisasu cya misile mwigerageza bivugwa n'Ubuyapani ndetse na Korea y'Epfo. Ubuyapani na Korea y'Epfo bavuga ko Korea ya ruguru yarashe igisasu cya misile ya balistike hanze y'inkengero y'ubuseruko bw'inziga rya Korea. Ubushikiranganzi bw'Ubuyapani bujejwe kwivuna abansi bwatangaje ko ico gisasu bigaragara ko caguye hanze y'akarere kihariye k'ubutunzi bw'ico gihugu. Muri uyu mwaka Korea ya ruguru imaze gukora amagerageza nk'aya atari make, aho yagerageje ibisasu vya misile, ibisasu vya muzinga ndetse n'ibindi birwanisho. Igerageza ry'iki gisasu ribaye mu gihe hitezwe iryimenyerezo rusangi ya gisirikare ikurikiranyemo Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya ruguru kandi yaneguye integuro nshasha z'Ubuyapani mu bijanye no kwivuna abansi, ikagereza Tokyo ubutegetsi bw'Ubuyapani ko iriko irasubira kuvyura ingendo ya gisirikare. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iyo nkuru ni ya BBC. Kajugujugu yarashe misile ihagarika ubwato bwageragezaga kurenga ku byambo bya Iran. BBC akadomo.com iravuga ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko imwe muri kajugujugu zacyo yarashe za misile ku bwato butwara imizigo mu rwego rwo guhagarika uburyo bwo kuyobora ubwo bwato nyuma y'uko bwagerageje kurenga ku ngamba za Amerika zo kubuza amato kugera ku byambo bya Iran. Mu itangazo ubutegetsi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwavuze ko kuwa kabiri indege yo mu bwoko bwa MH-60 bwarashe misile ebyiri za Hellfire mu cyumba cya moteri cy'ubwato bwa MV Velanova ufite ibendera rya Panama igihe ubwo bwato bwageragezaga kunyura mu nyanja ya Oman. CENTCOM yavuze ko yafashe icyo cyemezo nyuma y'uko abakozi b'ubwato bari abasivili birengagije inshuro nyinshi umuburo bahawe n'ingabo za Amerika. Yavuze ko ubwo bwato butakiri mu rugendo bwerekeza muri Iran. Iran ntacyo iratangaza kuri ibi birego. Amerika ikomeje gushyira ibikorwa mu bikorwa ingamba zafashwe ku byambo bya Iran nyuma y'uko ibiganiro byo guhagarika intambara yatangijwe na Amerika na Israel kuwa 28 bitashyizwe mu bikorwa. Iran nayo yasubije igabira ibitero kuri Israel ndetse no mu bihugu by'inshuti za Amerika biherereye mu kigobe cy'Abarabu. Iran kandi yafunze hafi burundu umuhora wa Hormuz, inzira ikomeye yo mu mazi ikoreshwa mu gutwara peteroli ku isi. Abahuza rero ntacyo barageraho ku bijyanye n'ibiganiro muri izi gahunda za Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, ndavuga intambara. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iran irashaka gukomeza intambara kugeza Trump avuye ku butegetsi. Ikinyamakuru cya akadomo.com kiravuga ko umujyanama mukuru w'umugaba w'ingabo zidasanzwe za Iran IRGC Mohammad Reza Naqvi yatangaje ko Iran ishobora gukomeza intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza President Donald Trump avuye ku butegetsi. Mu kiganiro yagiranye na PBS, Naqvi yavuze ko intego ya Iran ari ukugera ku rwego Amerika itinya kuyitera, ku buryo n'undi wese watekereza gutera Tehran yamenya ingaruka zikomeye byamugiraho.
yagize ati tugomba gukomeza gukumira kugira ngo umwanzi atagerageza kongera kudutera tukabaho dutekanye. Bumwe muri ubwo buryo no gukomeza iyi ntambara kugeza mu yindi manda ya perezida. Birumvikana ko undi wese uzatera Iran azamenya ko bifite ikiguzi. Nakdi wabaye umuyobozi wungirije ushinzwe guhuza ibikorwa bya IRGC hagati ya 2019 na 2025 yabajijwe niba Iran ariyo iri kwitwara neza muri iyi ntambara. Avuga ko biyumvamo intsinzi. Yashinja Amerika kurwana intambara idafite umurongo kuko ngo intego zayo zikomeza guhinduka mu buri minsi mike, rimwe zikaba gufata ikigwa cya Karg cyangwa se kongera gufungura umuriro wa Hormuz. Nakti yavuze ko uko intambara irushaho kumara igihe ariko Iran igira ubunararibonye bwo guhangana n'ingabo za Amerika. Ati muri aya mezi 5 twize uburyo bwo kurwana na Amerika, twabonye kandi ko ingabo za Amerika zifite intege nke kurusha uko twabitekerezaga. Ubijyanye n'ibitero ku mato anyura mu muhora wa Hormuz, yavuze ko amato anyura ahantu Iran itagenzura ashobora gukekwaho gutwara ibikoresho by'ingabo bahanganye nazo. Nakdi yavuze ko Iran ikora misile nyinshi kurusha izikoresha buri munsi, yongeraho ko niyo zashira igifite ubushobozi bwo kubangamira inyungu za Amerika hirya no hino ku isi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Putin yasezeranyije kwihimura ku Burayi nibufatira ubwato bw'Uburusiya. Ikinyamakuru ihagaze kiravuga ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kizafata ingamba zo kwihimura mu gihe ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byafatira ubwato bw'ubucuruzi bw'Uburusiya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongeye igitutu ku bwato bw'Uburusiya binyuze mu kongera ibihano bufatira ubwato amagana ndetse no gufata bumwe muri bwo n'abakozi babwo kugira ngo bakorweho igenzura. Ibihugu bimwe by'Uburayi byavuze ko biri gusuzuma uburyo bwo gukaza ingamba ku bwato burenga ku bihano bwafatiwe. Rero ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byatangaje ko Putin yise ibikorwa ubujura. Ati birumvikana ko ibi nta kindi bivuze n'ubujura n'ubugizi bwa nabi, kandi nibishyirwa mu bikorwa tuzabasubiza. Putin yavuze kandi ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwihimura ku Burusiya kitazagarukira gusa ku mazi ubwato bw'Uburusiya bwaba bwafatiwemo. TASS yavuze ko Putin yashinje umuryango w'ubutabarane NATO kwegurira cyangwa se kwagurira ibikorwa byabo muri Aziya no guteza umwuka mubi muri Arctic. Ati NATO iri kwinjira muri aka karere, hari gushyirwaho inzego za gisirikare na politike, kandi hari koherezwa cyangwa hateganywa koherezwa intwaro zishobora guteza ikibazo Uburusiya. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Uganda yagabanyije amasaha yo gucuruza inzoga. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko utubari n'ahandi hacururizwa inzoga hirya no hino mu gihugu agomba gutangira gukora nyuma ya saa 9 z'amanywa mu minsi y'akazi mu rwego rwo kurengera abana, guteza imbere umusaruro no kwimakaza imyitwarire myiza mu baturage. Ibi bikubiye mu ibaruwa yo kuwa 11 Kanama 2026 Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Balam Barugahala yandikiye abayobozi b'uturere bose, abayobozi b'imijyi n'abayobozi b'inama njyanama ku mabwiriza ajyanye no gukoresha cyangwa se gukorera mu mucyo mu nzego z'ibanze, kubazwa inshingano, gukoresha kongera umusaruro mu baturage no kugenzura ibikorwa byo gucuruza inzoga n'iby'imikino y'amahirwe. Ikinyamakuru ihagaze kiravuga ko yagize ati utubari hacururizwa inzoga gakondo n'ahandi hacururizwa inzoga ntihagomba gufungura mbere ya saa 9 z'amanywa mu minsi y'akazi. Yanategetse utubari n'ahandi hacururizwa inzoga ko bikomeza gukorera ku mabwiriza, byarenga ku mabwiriza yemewe y'amasaha ko bigomba gufungwa, kandi ababikora bagafatirwa ibihano bikwiriye hakurikijwe amategeko. Minisitiri Barugahala yanategetse ko ba nyir'utubari, amaduka n'abandi hacururizwa inzoga bagurisha cyangwa bagaha inzoga abantu bari munsi y'imyaka 18 bagomba gufatwa bagakurikiranwa n'amategeko. Ati inzego z'ibanze n'iz'umutekano zigomba gushyira imbaraga mu kubahiriza iki cyemezo, kandi abantu bagaragara ko bakomeje kurenga ku mategeko bagafatirwa ibihano bikwiriye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Amerika, umunyamategeko w'umunyarwanda akurikiranyweho uburiganya. Ihagaze kiravuga ko umunyamategeko w'umunyarwanda ukorera muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika bita Felix Hagenimana akurikiranyweho uburiganya mu bibazo bijyanye n'abimukira n'ibijyanye no kwita ku bafite autisme n'ubundi bumuga. Uyu munyarwanda yageze muri Amerika muri 2011 nk'umwimukira. Afite rero ikigo cy'amategeko cyitwa Hagenimana Law PLRC n'ikindi gitanga serivisi yo gufasha abimukira kubona ubuhungiro afatanyije na Donald Lear cyitwa Aslam Services LLC. Hagenimana kandi ni umuyobozi mukuru w'ikigo Beyond Resident Care BRC kita ku barwayi autisme ndetse n'abandi bafite ubumuga butandukanye. Inyandiko rero zashyizwe hanze n'ikinyamakuru
The Main Warrior zigaragaza ko mu myaka 5 Hagenimana yakiriye dosiye zigera ku 1,500 z'abantu basaba ubuhungiro muri Amerika kugira ngo abafashe mu buryo bw'amategeko. Abo bantu bishyuraga hagati y'amadolari 1,000 n'ibihumbi 7,000 kugira ngo bafashwe mu gutegura no gushyikiriza inzego za Amerika ubusabe bwabo bw'ubuhungiro. Byaketswe ko muri serivisi Hagenimana yahaye abimukira binyujije mu bigo bibiri hashobora kuba hatarimo kubahiriza amahame agenga umwuga nko kurinda amakuru y'abakiriya ndetse n'ibindi. Muri uru rwego rero ikibazo cya Hagenimana cyagejejwe mu rwego rugenzura imyitwarire y'abanyamategeko muri leta ya Maine kugira ngo rugikurikirane. Kuwa mbere Nyakanga 2026 urukiko rw'ikirenga rwa Maine rwahise ruhagarika Hagenimana by'agateganyo mu bijyanye n'ibikorwa yari asanzwe akora ndetse n'umwuga w'ubwunganizi mu mategeko. Urukiko rwavuze ko amakuru rwashyikirijwe n'urwego rugenzura abavoka agaragaza ibibazo bikwiriye gukemurwa byihuse n'amakosa menshi ashobora kuba yarakozwe mu buryo bunyuranyije n'amahame y'umwuga. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ushaka ibindi bintu ashinjwa n'ukuntu bivugwa mu mategeko ushobora kugenda uhagarika iyi nkuru kugira ngo usome neza. Hano tuba twihuta kugira ngo turebe ko twacunguza uburyo umwete bityo abantu bajye mu kazi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Trump yemeye ko yahinduye indege kubera gutinya kwicwa. Nkuko twigeze kubivuga, Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yahinduye indege mu ibanga ubwo yavaga mu nama ya NATO yabereye muri Turkiya mu kwezi gushize nyuma y'uko inzego z'umutekano zimuburiye ko ashobora kugabwaho igitero. Trump yavuze ko Secret Service n'igisirikare aribyo byamugiriye inama yo gukoresha indi ndege agakurikiza amabwiriza. Ubwo rero yinjiye mu ndege ya Air Force ku ruhande rwariho kamera, ariko asohokera mu wundi muryango ajyanwa mu ibanga hakoreshejwe imodoka itwara ibiribwa ijyanwa mu ndege ya gisirikare. Ubwo rero Trump yaje kugera mu gihugu cy'Ubwongereza aho yongeye kurira indege ya Air Force One asubira mu gihugu cye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru ngo yikangaga Iran ko iri buze kumwica. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Aya ari amafoto barebaga kuri screen zawe. Leta ya RDC yariye karungu nyuma y'ibyo AFC 23 yakoze mu mashuri makuru na kaminuza. Nkuko twabibabwiye ejo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye impinduka y'ihuriro AFC 23 riherutse gukorera mu buyobozi bw'ibigo by'amashuri makuru na za kaminuza biri mu bice by'uburasirazuba. Ivuga ko uyu mutwe udafite ububasha bwo gushyiraho abayobozi b'ibigo bya leta. Hano ejo twabigarutseho ko AFC 23 yashyizeho abayobozi b'ibigo bya leta muri ibyo bigo hakaba harimo Institut Supérieur de Commerce de Goma, Institut Supérieur de Technique Médicale de Goma ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye. Nyuma rero y'iri tangazo ibigezweho uyu munsi nuko guverinoma ya RDC ivuga ko izi mpinduka ari kimwe mu bikorwa AFC 23 ikomeje gukora mu bice igenzura mu rwego rwo gushyiraho inzego z'imiyoborere zayo. Ku rundi ruhande AFC 23 yakomeje gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye za Goma na Bukavu mu gihe Kinshasa ikomeje kuvuga ko izo nzego n'ibyemezo byazo bidafite agaciro mu mategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze muri Nigeria aho abapolisi 10 biciwe mu mirwano yabahuje n'ibisambo. Muri Nigeria abapolisi 10 n'abasivile 2 bakekwaho kuba abajura 17 bishwe mu gitondo cyo kuwa kabiri muri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama mu mirwano yabahuje n'inzego z'umutekano, ndetse ikaba yarabereye hagati y'izo nzego n'itsinda rinini ry'abagizi ba nabi ku mupaka uhuza leta ya Zamfara ndetse na Kebbi. Abapolisi n'ingabo zari zoherejwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria mu minsi mike ishize byari kugira ngo bakumire ibyo bikorwa by'abagizi ba nabi. Nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Nigeria, abantu bagera kuri 240 bitwaje intwaro baturutse muri leta ya Zamfara berekeza mu mujyi wa Lafe Makuru muri leta ya Kebbi ubwo bagaragaraga. Aya makuru bavuga ko abagizi ba nabi bari ku mapikipiki bari bagiye mu byiciro bitatu bitandukanye bigatera ubwoba abaturage bo mu duce twegeranye kandi bakaba barasabwe gukomeza kuba maso. Ubwo bageraga Lafe Makuru ahagana saa 3:30 za mu gitondo kuwa kabiri ushize itariki ya 11 Kanama, barwanye bikomeye n'abapolisi bari bashinzwe umutekano muri ako gace. Iki gitero rero cyaguyemo abapolisi 10 mu gihe abandi 2 bakomeretse kandi bakaba bagikomeje kwitabwaho n'abaganga. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi ya Zamfara, ibyo ni uko nguko byagenze. Abaturage rero basanzwe 2 nabo bahasize ubuzima muri iyo mirwano, hanyuma abitwaje intwaro 17 nabo bahasiga ubuzima. Ingabo za Nigeria zari zaramaze gukora ibitero byo mu kirere ku wa mbere mu rwego rwo kugerageza guhagarika urujya n'uruza rukomeye rw'abo bantu bitwaje intwaro, kandi ibikorwa bya gisirikare biracyakomeje muri ako gace. Ku rundi ruhande, kuwa 6 Kanama ubutegetsi bwa Nigeria bwatangaje ko bwarekuye abantu barenga 300 bari barashimutiwe mu ntara zitandukanye zo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria arizo Kebbi, Kwara ndetse na Niger.
imibare yatanzwe n'umuryango uharanira inyungu za rubanda ivuga ko abana 25 bahasize ubuzima igihe bari mu maboko y'abashimusi mu ishyamba. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye ibyo byari byasohotse mu binyamakuru. Nizere ko ibyo bibahaye ishusho y'umunsi. Tuzongere duhure ku munsi w'ejo isa 11 twongere tubabwire ibyasohotse mu binyamakuru bibafasha kugira ishusho y'umunsi. Ibindi biganiro n'andi makuru agiye atandukanye bizajya bikomeza bibagereho hano ku Nkwakuzi. Niba uri Nkwakuzi itarakora subscribe ikora hasi kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro. Muhahe muronke